36 verse 27 apho uThixo athi akuba ebagqibile ukususa inhliziyo elilitye afaka umoya omtsha ebantwini. Uthe ngokuThixo ndiyakufaka umoya wam kuni ndinenze nihambe ngokwemimiselo yam. Kuba umoya oyingcwele uncedisana naba bantu abathi bamkele uYesu ukuze uThixo akwazi ubenza lula xa efake umoya wakhe uThixo batsho bakwazi ukuyithobela into efunwa uThixo. Kuba into efunwa uThixo awunokwazi ukuyithobela until ungenwe umoya kaThixo. Ifana nomuntu ongenwa imimoya engcolileyo, uthi ehleli kahle nabazali bakhe angenwe sispirit esingcolileyo. Esi spirit simenze angathobeli, simenze angalawuleki apha ekhaya, enze lento efunwa ngulo moya ongaphakathi. NoThixo xa efuna ukulawula abantu bakhe ufaka umoya wakhe kubantu ukuze alawule abantu bakhe ngomoya awufake ebantwini. Ukuba ngaba abantu abangenwanga kumoya kaThixo, uThixo akakwazi kubafumana aba bantu, ngoba ukwazi ukulawula uThixo abantu abafake umoya wakhe. Igama lenkosi malibonke. So xa umoya kaThixo ungekho ngaphakathi kwethu, noba simthanda kangakanani uThixo, siyoyiswa zizinto ekumele uba sizenze. But once umoya kaThixo ube ngaphakathi kuthi, uThixo usenza ithi iBhayibhile ndinenze nilulamele imimiselo yam. Ndiyawufaka kuqala mna Thixo umoya wam kuni, nditsho ke ngoku ndakugqiba ndinenze. Because xa umoya kaThixo ulapha kuwe, usanda mthumela ispirit emntwini ahlale kulaa ndawo kuye, akontrole laa mntu uSathane ngesa spirit esikulaa mntu. Because uSathane uxhumana nomoya wakhe osemntwini ukuze a-overpower lo mntu ungenwe yimimoya. NoThixo ufaka umoya wakhe emntwini ahlale ezulwini, uThixo akontrole umuntu emhlabeni ngespirit asifakileyo sakhe, ukuze umuntu ayenze yonke into efunwa nguThixo ngenxa yesa spirit esifakwe nguThixo emntwini. So kuba ngaba umoya kaThixo ukho, noba ngaba uthanda kangakanani ukunyanisela uThixo, awunokwazi ukuyenza loo nto, because ayikho into econtrola wena uThixo akuremote ngayo esezulwini. Alibonge igama lenkosi. Incwadi kaPetros wokuqala chapter number 1 verse number 2. Nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo, nenziwa imilowo uveza ukuthi le ndaba yoba ndisindisiwe ayifiki namhlanje ngoba sendisindiswa, kodwa uthi umbhali nakhethwa kwangaphambili ngokwentando ngamanye amagama ayo mistake ukusindiswa kwakho. Nakhethwa kwangaphambili ngokwentando, hayi ngokwentando yakho, ngokwentando baninzi abantu abebeshunyayezwa kugcwele itente kodwa bangamboni uJesu. Abanye baziphakamisa izandla kodwa bangakwazi ukumlandela uYesu. Aba bantu ke bakhethwa ngaphambili, bamelwe babonakaliswe babakhethwa ngokunikwa umoya oyingcwele. Yomuntu ophakamisa isandla wathi uyasindiswa, kuthi kwali nani libalwayo langaphambili ubengekho.
It is a must intoba xa umamkela uJesu usindiswa ukhona kwaba bantu eliBhayibheli bakhethwa kwangaphambili umele uzaliswe kumoya oyingcwele because awuzukwazi ukululamelela imimiselo kaThixo ungafakwanga ispirit esingakwenza ube ngcwele. Funda nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo nenziwa ngcwele uthumphali ngomoya uyazinye iBhayibheli sithi nabakelwa bucala nina nisenziwa kumoya zikazi iBhayibheli umoya ngcwele wanenza nabangcwele yona tumbali nembonga sewisile ethi umoya ngcwele umsebenzi wakhe wenza ngcwele amakho. That's why iBhayibheli sithi nakhethwa nakukhethwa ngaphambili nenziwa ngcwele hayi ngoba nina nikwazile ukusenza ngcwele nenziwe na uthi umbhali ke ngomoya oyingcwele ukuze nilulumele uYesu ukuze nikwazi ukumlulamela uYesu. You don't have the energy namandla nepower awunayo iability yokululamela uYesu wena. Bayazama abantu ukubona ngetawa abantu babheka esikhondweni bazama ukululamela uYesu bathi abakwazi abanye bathi baguge babhubhe okobe behamba ikawe zange baya baphandle babasenkonzweni kodwa bafe bengekakwazi ukumlulamela because akekho umuntu onamandla nongakwazi ukululamela uYesu ngaphandle komuntu owenziweyo. Alibonge igama lenkosi ithi iBhayibheli nakhethwa funda lo nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo anifika anenziwanga ngabasumayeli kodwa nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo nenziwa usifa inyaniso uguquke uyithande inyaniso ulangazelele ukuqala lenyaniso wesibenze ngumuntu owakhethwayo wena uyavakalelwa xa wakhethwayo. Oh Jesus nenziwa imilomo ndifaka umoya wam ndinenze hawu madoda nenziwa yonke nto uzokwazi ukuphila intando kaThixo engaphilwa ngabantu because uyenziwe lento awuyisebenzanga uyayenziwa. Oh Jesus akekho umuntu ongabangcwele into yokuba ngcwele siyayinikwa siyayenziwa nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo nenziwa imilomo nenziwa ngcwele ngomoya oyingcwele isenziwa ngomoya uThixo usebenzisa umoya wakhe ukungcwalisa abazalwane. Igazi likaYesu lisihlambile ezonweni. Amen. Uma seligqiba ukusihlamba uThixo usebenza abahlanjiweyo bafike kwi-holiness esebenzisa umoya oyingcwele. Amen. Ngokusenza sibe ngcwele sikhonze ngcwele singenamaqhinga ishunyayelo i-holiness noba ishunyayelo xa uke wathola uJesu wamamkela beyinkosi yempilo yakho zahlanjwa izono zakho wazinikela ngokupheleleyo uThixo uthulule isipho esikumoya oyingcwele esizakwenza Jesus sizakwenza
usindiswe i-prostitute, udibana nabantu bathi akwenze. Ukhuphuka inxila, kungalungu kunganxili, kodwa uhlanganiswe nomoya oyingcwele akwenze. Senziwa ngumoya, asenziwa zintshumayelo ezinkulu, senziwa kukusunyayezwa, kuthi uma kusunyayelwa afakaze umoya oyingcwele ahlele phezu kwabantu abenze babengcwele abantu, bakhonza uThixo bemoyika. Senza sibe ngcwele, yokuqala sibangcwele ukuze nilulamele uYesu. okwesibili senza silulamele, singamdeli uYesu, silulamele uYesu, sikhothame kuYesu. Oh Jesus. Yemadoda soyike uYesu, Amen. siyenziwa, siyenziwa. Ukumlulamela uYesu ayonto ilula, ukukhonza uYesu umthobela ayonto ilula, ukwenza intando kaYesu ayonto ilula, kodwa umoya oyingcwele uyasenza. Amen. Sithobele uYesu, silulamele uYesu. What Isaiah chapter 11 verse number 2 kauleza, yenza intando yakho Nkosi, isinikela kuwe Nkosi yami. Siyenziwa. Xa wamkela uJesu uba nekhamba, Nkosi izawuba nzima le nto ke ekwazi uyenza. Asikho isidingo sokuwanisha kuzo bagcwele kanjalo. IBhayibhile ithi there is a provision eyenziwa lizulu xa uzokhonza uThixo. Amen. Yho madoda, ukusindiswa akho nto ilula nemnandi njengokusindiswa, ngoba uThixo akakuthwalisi tu amaziko gqutha. Amen. uThixo akathwalisi umuntu ubunzima. Amen. Abantu bathwalisana bodwa ubunzima. Oh Jesus. Abantu bayenza isalvation ibe nzima ona, kodwa uthi simple salvation kufunyana wakhe. Akudibe kufunyana wakhe fela abantu abenzela ubabalo abantu, bese kuye benezo abamkela abantu bengamanxila, abamkela abantu bese prostitute, amkela abathakathi freely engababuzanga so. Amen. Ababeke esifubeni abantu begculile. Oh Jesus. Akudibe unyana kaThixo, uThixo sezulwini athandaza unyana kaThixo eqanguyise athi Nkosi banika omnye umuntu ozobagcina emhlabeni. Loyo umsebenzi wakhe uzobenza. Amen. Njengoba bekhonza uThixo nje bayenziwa. Inkathazo yokungabi namoya oyingcwele awenziwa wena. Yebo khonzwa nje akekho okwenzayo. Kushakelelwa nje awunamuntu okuncedayo wena. Sinikeze umsizi, sinikeze umncedi. Umoya oyingcwele ufana nqamasi nokuzala umntwana. Uthi abumzala umntwana umfunele umuntu wokugqiyela lo mntwana. Yibizwa ngoba yini? Umsebenzi wenini ukugada lo mntwana utyile, lo mntwana ufastile, lo mntwana uclean. Namsebenzi kamoya oyingcwele ugada ikholwa lingaye lidaleni. Uyolisingathayo, Oh Jesus. uyolifundisa ukuhamba, uyolazisa izinto zasezulwini. Amen. So xa ungena moya oyingcwele awulazi izulu, uhlabelela ngezulu ongalazini. Hlabela imkulu othi sidlule ezintweni, uthi ungekafiki kuzo, Oh Jesus. wafika kuzo umkhanyela uThixo. Uthi njalo siyanqoba, kanti ngesikhathi afamba unqobe uyabaleka wena. Xa ungena moya oyingcwele awunamsizi, awuna friends,
Yolenta abantu baba nesithukuthezi. Umuntu akhumbula ichomi abe nesithukuthezi esindisiwe. Once uJesu ongena ngaphakathi iyagcwala inhliziyo yakho akufika umoya kaThixo. The Holy Spirit umsizi wamakholwa, umsizi umncedi wamakholwa, a helper. Noma kuthiwa ikharacter yakho indika kangakanani uzoyilungisa. Unamandla okuyilungisa. Noma ngabe ususehluleka kangakanani tohlabe ngeba sehlulekile. Uma inkosi libheka mfana yamanga hathi mhlabe ngeba sehlulekile uma nje inkosi umuntu lebengekho uthi indlela ebheke esulwini ayanjwa ngeqondo nesikolo nokwazi ihanjwa ngoba ukhona nomsizi, ukhona oguide umuntu, ukhona onika direction. Asiyasi indlela uThixo afuna simkhonze ngayo, but phaka umoyingcwele iphelele indlela. Oh Jesus. Ashandala bakasandala baka. Umoya oyingcwele ubheka idirection. Uyena ufanele ba akhombise wena how to live. Uthetha njani, uphila njani, uhlala njani nomndeni wakho. Lo muntu enkhuluma naye ungena nawe emsebenzini, lo muntu enkhuluma naye uhlala nawe emthathweni, lo muntu enkhuluma naye ugrosa nawe, lo muntu enthetha naye ubudgeta nawe. Oh Jesus. Alibonga igama lenkosi, ayikho indawo angafumaneki kuyo xa umvulela. Umsizi, umsizi, umsizi. Wamsuda baptizo ngamandla moyingcwele asinatha nokuwa ukhona othwana nayo. Oh Jesus. Ushanda labakasanda ukhona kwazi ukugcina intombazana isini sinabalifiyeze enyuke nayo. Oh Jesus. Idibane nestage ahambe nayo kuthiwa kwistage esithile izokwehlulakala umoyingcwele angene nayo. Uyakwazi ukuphila intombazana umoyingcwele, uyakwazi ukuphilela intombazana, uyakwazi ukuphilela umfana umoyingcwele, uyakwazi ukuphilela indoda isemthathweni, uyakwazi ukuphilela inkosikazi emthathweni wakho. The Holy Spirit. uJesu wazalwa njengomuntu ncamashi, wanobuthakathaka njengathi ncamashi, wanemvakalelo njengathi. There is no difference between us noJesu wazalwa kuMaria. Jesu iBhayibheli masimvume esenyameni enobuthakathaka njengomuntu. He was feeling the pain njengoba nawe uyiva ipain. iBhayibheli ithi kayithetha ngaye imchaza kumaHebhere ithi wayekhala ngokwenza ithandazo nesicelo ekhala inyembezi. Njengokukhala inyembezi namhlanje uJesu wayeke wazikhala inyembezi. Le ndlela oyihambayo esakwehlulayo wayoyisa yena. Wayiphila. Yini yasiza uYesu? Yini yasiza uYesu? Ukuze uYesu anqobe kulomhlaba. Anqobe sesemnqamlezweni. iBhayibheli wathi uma izongena eGetsemane thandaza. Inyama yakhe yayimxelela uba namhlanje uzawufa. Uzawufika inhlungu kwezingumbangalizi. iBhayibheli wathi thandaza. Esithi le ndebe enkosi mayiqiphe engasafuni ukuyisela ngenxa yoba wayifikelwe loyiko njengabantu bonke. Nyama yakhe imcela namhlanje kohlekiswa ngawe phakathi komthandazo esathandaza. Kuba incwadi yamaHebhere yamaRoma chapter 8 verse 26 ithi umoyingcwele uncedisana nathi ekusweleni kwethu amandla.
kuba nento lesingayithandaza siyazi. Oh, Jesus. Thandaza nje asikwazi ukuthandaza. Yole nto kasiyemthandazweni sibika ingxaki zethu nabantwana bethu uba kwaphela zoxaka ukumthandaza. But the Holy Spirit kwelo meko yokubhideka yokungazi ithi Bible help us in our daily problems. Oh, Nkosi Yesu. So xa ungena moyingo nayo umuntu ozothi xa uxakene nomthandaza udlulele. Ithi Bible kuloso siqaliso kungazi uyasincwimela. He prayed on behalf of us. Amen. Endaweni yethu efunda ukubukula komuntu ukukhala komuntu efunda inhlobo yomuntu aqale kuyise into efuna kulomuntu. Jesus. The Holy Spirit. Angikhulumi ngezipho zakhe, khuluma ngomoya. Angithethi ngamandla akhe, ngikhuluma ngobuqu bakhe, ubuqu bakhe. Angithethi ngezipho zakhe, angithethi ngamandla akhe, kodwa ngithetha ngaye. Ungubani? Holy Spirit ungubani? Wethu kufuneka umunderstand, kufuneka umazi. Kufuneka umazi awunothi unaye ungamazi. Awulokwazi uhamba naye kodwa ungamazi. The Holy Spirit become a person. Abe ngumuntu njengomuntu athethe nawe njengomuntu. He is God. But ayifika kuwe uyakwazi ukusenza umuntu abe ngumuntu athethe nawe akuvele akwezaleliwe akwazi. The Holy Spirit umuntu uyathetha uyacebisa uyanqanda uyakhuza. He is our teacher, umfundisi ongakwazi usikompromisela, umfundisi ongesabiyo, khuluma iqiniso elifuneka kowakho. Verse number 2. Umoya kandikhoyo Moya kaThixo uyakubutha kuye. uyohlala kuye. Profeta ngokuza kukaYesu esithunzi sikaJese kuyovela. Futhi ihlumela Umoya kandikhoyo kuthiwa umoya kaThixo uyakubutha kuye. ngoba noYesu wabiza umoya kaThixo uhlale phezu kwakhe. Abambathise Ubuthe ngomlilo. umoya kaThixo phezu kwaYesu ozalwa kuMaria. Ubuthe umoya kaThixo. Oh, Jesus. Futhi Abambathise umoya ngomlilo. kaThixo umbathise uYesu ngobulumko. Nobuqotho. Because xa uhleli umoya oyigcwele kuwe uyakwembathisa ngewisdom. Amen. Bekumzalo olumkile ongafunyanwa noba kuphi, ongeke umthole ezindabeni, ngeke umthole emxukwini letawa. Yakwazi ukubona into eyingozi nengamenza uThixo wakhe imsekele phansi. Wembathwa siyembathwa. Kukhona ingubo esizembathiswayo zasemhlabeni kodwa zona uyangena uJobe bonaka nesinxibeni. Oh, Jesus. Kodwa lingubo enthetha ngaye owayembathiswayo noYesu. Nathi kwincwadi kaLuka 24 verse 49 ibehluka neJerusalem nide nembathiswe. Le ndoda yembathayo nani nizoyembatha. Because akekho ongasayiva kwaleliswe elandela uNkulunkulu ngeqiniso ngenhliziyo yakhe yonke engumlandeli kaJesu engambathiswanga umoya oyingcwele. Salvation ulifumana ulahleka sawusuneza uJesu ulahleke because you don't have the Holy Spirit. Wonakale usayithola into enamandla. Oh, Jesus. Ushoda ngengubo. Hallelujah. Ushoda ngengubo. Ushoda ngengubo. uJesu mfumene washoda ngengubo. Jesus.
Washota ngengubo. Washota ngengubo. Oh, Jesus. I-gospel iyakweshula. Ukusindiswa kuyakweshula. Sihlazeka kangaka nje ithuka i-gospel ngabantu abangazange bembathe. Emadoda ngeke ahlazeke uJesu masembethe. Yothi ingubo zabantu, ingubo yakhe. Amen. Ngubo yobulumko. Ikahlala abuphe kuwe. Akwembese. Wembathe uhlale kwelilizwe wembethe. Uphangele wembethe. Uphile phakathi kwabantu abacorrupt wembethe. Oh, Jesus. Kubole yonke indawo, kubole phezulu ku-government, kubole ezantsi, kubole ezikonzweni, kubole endaweni yonke, umhlaba ubolile mputshu. Oh, Jesus. Kodwa abantu abembatheyo bazosurvive kwelilizwe. Jesus. Bephakamisa uJesu onamandla. Amen. Banika abantu abalahleka isalvation. Sebephile emabandleni bezithawela. Abasenabo ubudlelwano noNkulunkulu. Because without the Holy Spirit, ubomi bakho bokholwa buyi phambili. Oh, Jesus. Awukhuli. Hamembese. Yengubo siniwe. Ivela. Amembatise ngobulumko. Nokuqonda amembatise. Ukwingubo efuneka siyembethe. Nothezi sezizembathwa ngoku. Le ngubo iBhayibheli lihleli incika kanene yini eyenze abefundisi babuyele ezivathweni banxiba abefundisi abasindisiweyo baneminqawulelo. Ndiyibone ndikhawuleze ifika into ethi kumi mhlazana kwaqala intaba eKwaZulu-Natal yaqalwa ngamatshetshi. Ivele ematshetshi la vision yamatshetshi. So wonke umuntu ophaya obeshumayela phaya ephila kulanta unxityiswe as this church. Amen. Onke amakholwa ayekakosikhala babengafaki into. Amadoda amadala ayeshumayela uJesu ephila ayengazinxibi ingubo. Oh, Jesus. Kodwa mhlazana kwavuka into KwaZulu-Natal. Ifuswa umbono uThixo unika amatshetshi akhonza ngobutshetshi bawo. Ngoba wona anxiba ngobutshetshi bawo. Nothing wrong ngokweqhawe yaba design ngolahlo. Aseginya amasindiswe bekade ngenazingubo. Wonke umzalwane osindiswe noshumayelayo wayesefaka isiphambano. Wayesefaka lanto bonke abantu namhlanje abangabapostile ngabaprofeti banengubo. Ngoba balahleka ingubo yaphakathi. Asebephakama benyuka ibathiwe ubutshetshi. Oh, Jesus. Amafetisi aphaka abantu ababekade bengasinxibi ingubo ziyanxitywa namhlanje. Because once ingubo engumoyigcwele ilahlekane nabantu, abantu they try themselves ukuziphakamisa. Wakuphila wonke umuntu nongazange tatuwane khonze nawe wakutraina wabahlukana nawo uyafuna ingubo. Umbuzo nje umbuzo uyazelaphi uyithole phile into no uyithole phandle. Because once ehlukane nento right uthatha into wrong.
Oh, Jesus. Abantu abasindisiwe bebengenakho ukuziphakamisa. Bebenenhliziyo yodwa yokuphakamisa uJesu. Umhlabela uhlabela othi idela umoya phezu kwabantwana bakho ukuze libathazwe igama lakho. Onsumoya ungabikho alibatyazwe likaJesu kubatyazwe lamadodana. Oh, Jesus. The side yokuluza yokungabikho kwa-Holy Spirit kumabandla asindisiweyo kukunyuka kwabantu. Ehle uJesu abe phansi, bonke abantu bazabantu uJesu bangamazi. That is the sign yokwehla kokubhaptizwa kwabantu ngumoya oyingcwele. Once umngcwele angababhaptiza abantu bayakhulumana benyuke. Emhlabeni nasema emazulwini ayakekho onjengaye. Kuyembathwa ikhona ingubo yalapha ekutayite yafikela ithusi ipakama isusa ukuzazi. Ngakho abapostoli bathi uma bethunyiswa belandelwa befuna ukuxelela nenkomo bethunyiswa ukuthi aba nabo Thixo behamba ngenyawo kuthi abantu ababebabukele bubukela ukwenza ukaThixo base befuna ukubahlabela inkomo kuthi abathatha impahla yabo bayiklasi babeposteli bathi singobani thina uma singathatha usuku lukaThixo because umoya ngcwele isaphila usuku luyakuzomandla. Awufuna igama lakho lenyuke, ufuna igama likaJesu lenyuke. Ukwehla kukamoya oyingcwele. Zinamasikizi izinto ezenzeka kweli lizwe. Oh, Jesus. Kuba abantu bema ngenyawo beme ngenyawo beshaya izandla kungena indoda efike late ecaweni. Because of the lack of the Holy Spirit, they honor a man ngaphezu kwaYesu. Ukwehla ungabikho kamoya oyingcwele. Isigns zokukhonza kwebandla without the Holy Spirit bathumisa umuntu kunoThixo. Ukukhonza kwamabandla kungasekho Thixo. Abantu bafuna umuntu abamfuna uThixo. Bakhetha abashumayeli. Bavuyiswa ngabantu ababathandayo. Noma sebehleli kweli bandla abasunya Yesu noma ngubani. Bavuyiswa ngabantu bakhonziswa ngabantu abafamous. Abakhonziswa nguThixo. They undermine image. Lack of the Holy Spirit. Twalisha ibabe wembata wamembata ngobulumko lomoya oyingcwele. Thank you Jesus. Ngeke ukwazi ukumlulamela ngawakho amandla. Funda. Ababathise ngokuqonda. Atsho abeligoha elinamacebo umuntu ongenwe kulo moya. Abeligoha elinamacebo kubuzwe kuye amacebo umuntu ongenwe kulo moya. Funda. abenokumazi Aphinde lo muntu abenokumazi amhlonele uThixo aphinda amhlonele kuba ngeke ukwazi ukumazi
ukumshonela ungamazi. Incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 2 verse number 10. Khawuleza. Abokuqala amaKorinte bokuqala chapter 2 verse number 10. Abe nokumazi. Amshonele. Ashonele uThixo amazi. Because ngeke ukwazi ukumshonela uThixo ungamazi. uThixo Isolami manje limbonile ehamba nami. Isolami hamba nami. Isolami uYobe ku42 verse number 5 iBhayibhile uthe uYobe bendikade ndisiva njengawe ngamakha ngendlela. Athi kuYobe namhlanje ndimbonile. Athi ke ngokuYobe yakukuka. Yakukhona izinto ohamba naye ngokufa uhambe nazo uphile nayo konke lezi zinto ungaziboni bese zinto ziyakubetha ziyakuvalela zisisho kodwa wakumbona avuleka amehlo kube khona izinto ziguqukelayo kumbonile uvile ngaye waphinde wambona. Amen. Wena moya oyingcwele ewe ma ungene kuthi sonke izinto uThixo senze phakathi kwethu mhlazana kwehla umoya. Oh Jesus. Ayavuleka amehlo xa ubhaptizwe ngamandla weNgcwele. Siqala ukuqaphela uThixo ubuyasebenza empilweni yami mhlazana kwafika umoya. Oh Jesus. Wena moya oyingcwele ungene kuthi sonke usibeke ngoba ngekho sibonelayo sibona ngokubedwa. Wena moya oyingcwele ungena phakuthi usibeke sikubona kwenziwa nguThixo ngoba siyakubona kwenziwa ngabantu sibapraise abantu kodwa masibona kwenziwa nguThixo. Jesus. Hallelujah. Uyingcwele awungene kuthi mawungene uthi sonke usincede sikubone okwenziwa nguwe okwenziwa nguwe. Uyibone into uThixo aseyenzile empilweni yakho until the Holy Spirit open your eyes. Yini Thixo wami kufika umoya oyingcwele avule amehlo omuntu obengayiboni into uThixo ayenzayo. Ivelu kaYesu kufika umoya oyingcwele ayitshile uthando lukaThixo akwenzele lona libiza umoya oyingcwele ufika kwakhe embule indlela uThixo akuthande ngalo.
uJohn 1 John chapter 3 wakhona sizumfunde abantwana bakaThixo bahlaselekile izinto ziyambiyani nokwenyama yabo. uJohn ukhumbuza abantwana bakaThixo ngothando abalenzelweyo. Oh Jesus. uJohn bonani. Oh Jesus. uthando lungaka asenzele lona. Oh Nkosi Yesu. Yemoto ungadlalisa ungadlala ngoThixo okuthandileyo ungafaka ngoThixo okuthandileyo ngenqaba ufanekile. Yemoto ungadlala ukhonza uthi ngokhonza uhlale kuba kaloku ufanekile. John uthi bona uthando lungaka asenzele lo Moyise. Akade abantu bathi kuba yajonga jonga. Oh yes Lord. uJohn uthi hayi man Jesus. diphethe olu Oh Nkosi. ukuba sibizwe ngoba singabantwana bakaThixo phakathi kwezinto abantu abaziphiweyo ayikho nexabiso njengale Amen. nokuthi kwathi thina ngoba singenanto thina ngoba singaphathanga nto ngesandla kodwa uThixo xa ithetha ngathi uthi nina ningabantwana. Amen. Thank you Lord Jesus. Ngabantwana bami awunoyazi Lord without the Holy Spirit abe nokumazi abe nokumhlonela uThixo. Ukumazi nokuhlonela uThixo kubiza ubukho bukaMoya Oyingcwele emntwini andithethi ngezipho zakhe kodwa ndithetha ngokuqhuba bukho bakhe. Utitshala wamakholwa bukho bakhe, umfundisi wabazalwane, umuntu okwazi ufundisa umuntu abeminyane bekade ngena funda sithandaza. uThixo wazityhila kuthi wasityhila kuthi ngomoya wakhe. watyhila ngomoya wakhe Kuba umoya uphengulula zonke izinto. umoya uphengulula yonke into. Nobunzulu bobume bukaThixo. Indlela eme ngayo uThixo uyaziswa ngumoya. Yuka ungena moya uThixo umazi ulinganisa abathi banaye. Umoya Oyingcwele utshila ubunzulu nobume bukaThixo. Umoya Oyingcwele. Holy Spirit. Ngithembele kuwe moya ngithembele kuwe moya Oyingcwele. Usifundisa ukuhamba utshila uThixo kumoya Oyingcwele. Funda ubunzulu. uThixo wazityhila kuthi ezindaba. Ukhonza ufanele uba xa ukhonza uncedakala apha ekuqaleni ulahle izolo. Woyike sivuke sazela uthi ngokuhamba ukhonza siya sisifa isazela sakho uye umqhelo. Ufanele uba xa uya kukhonza uya umoyika kuba uya usondela ngokusondela. Awumele uthi sowukhonze kakhulu kodwa xa sijonga izinto zenzayo nendlela ophila ngayo nokukhelesa ubukade ugijima ngeke sibuqala ukusindiswa ugijima ukhonza ufumaneka lula enkonzweni kwangoko kodwa ngokuyiminyaka yahamba urhoxobisa umva njengoba kuyiwale wena uyangapha ngoba akekho kukhonzisayo. awunalo ixesha
lokuzivela ugodola xa unomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uthatha into eshunyayelwa ngumuntu mhlawumbe edlala ayithatha umoya oyingcwele, le nto ayithethayo uyikhupha ezulu ayithatha akutyisa yona. Awubulawa indlala xa unomoya oyingcwele, awufudunyezwa libandla ukhonza kulo, uphiliswa ngumkho okamoya oyingcwele, because amabandla onke alikho ngoku elingathi sihlele entweni right. Alikho madoda ibandla elisamele into elalikade liyimele ngoku, kuba kwatshintsha. The more kuya kunanzika kutshintsha abathile ababevizwi kungena abangazange baguquke baledi inkonzo. Uma beyiledi inkonzo bazilahla ezazinto zamaxhego, athi amaxhego ayenziwa ungafundi nongazinto, bangene nesikolo sabo basimoya emva. Abantu abaphethe amabandla namhlanje ngabantu abalimalayo, ngabantu ababegade basolifumana nini ithuba kukhokele thina. Kuba la maxhego ayasilibazisa. Alikho ibandla elibambe into elalikade eyayishiya la maxhego. Into abayenzayo basebenza la maxhego ukuwina abantu bemane besethusa abantu bayayinjele because wayisithi abantu injongo zabo kukudla abantu ngabantu abafayo abaphila kakuhle nabafundisa into ephilileyo. Abantu abayengeza abefundisi banaklazi ngeke bathi into babenzani mabantu. Into nabayimoshile inkonzo, bayenza inkonzo yangabi nasithunzi, bayenza ipulpit yayinto yokudlala, bayilimazile inkonzo, bajikela imfundiso abakhuliswa ngazo zabehlula. Bathi lizafika ithuba lethu siphathe inkonzo. Izwi lenkosi kwincwadi kaJeremiah chapter 5 verse number 30 lithi kuhlezi phansi sisikize endlini yawo abakhokheli benza into abayithandayo. Uthi ke nabantu bakholwa ngabo bantu abenza izinto. Abuze umbuzo babaya uthini ekugcineni ngoba khona ixesha kukhona ukugcina khona usuku lokugqibela ekuzawunika ingxelo ngabantu bonke abadlala ngoThixo. Awungenaye umoya oyingcwele ulilifa lokuwetshulwa ngaba bantu abaphumele izisu zabo bengaphumelanga ivangeli, ababone ichance yokuba njengoba imisebenzi inqabile nje nangu umsebenzi ecaweni. Without the Holy Spirit uzawulinyazwa ngabantu abanenjongo ezimbi abasebenzise uJesu bemenza ilabel yokuwina abantu bengekho kuye. That is why kungekho lula ukubhaptizwa ngamandla kaMoya oyingcwele nokuhlambuluka kwabantu, ukuguquka kwabantu, because ababalidi amabandla bawa bamsiya ecaleni umoya kaThixo. Umamkela uJesu kule mihla yethu kunzima kakhulu tatwala ukubhaptizwa kwabantu umoya oyingcwele. Because why? Ngoba umyalezo esishumayelayo akusiyona umyalezo ongabenza abantu bavukelwe sisazela. The Holy Spirit usekhona. Ivangeli madoda lisaphila, lisenamandla futhi. Ngiyakubona ngathi kuleliwe nje kumabandla onke imfundiso ephilileyo inyathelo ngenyawo. Umisa izinto ezingabhadlanga esibenza abantu bajole bephakathi enkonzweni babe namanyala phakathi enkonzweni ngoba once ispirit sikaThixo singabikho phakathi kwabantu umoya kaJezebheli kusebenza wona. Umoya kaJezebheli wenza abantu bangancibi. Sebenza ispirit esingcolile kuwo onke amabandla.
ningemkhapha ukuthi mfoka mJesu ngamadoda limke lishiye kodwa umoya ngcwele usaliphethe ivangeli eliphileyo uthi kulifungela lento wathi from time lenyaniso ihlele kwisisukulwana ngesisukulwana uthi isilembosi lithi inyaniso kaThixo ingaphela kwesizayi izawuzanayo because the Holy Spirit akakathuthi emhlabeni akakathuthi umoya ngcwele emhlabeni usekhona wena usafumana inhlanzana nje usekhona umoya kaThixo awuzohamba uzohamba enyusibandla yini madoda umoya ngcwele usaza unyusibandla alinikezele kuYesu why safumana inhlanzana emanivela from time to time uNkulunkulu uzoraise abantu abazoba against indlela ibandla liyo because of the Holy Spirit osekhona only then zokushaya kempembe ukhona ozoshaya ixilongo athi umoya ngcwele bayeke ngokubuya nabami umoya ngcwele uzolipresenta ibandla limele alise alinikezele ngokwakhe alisunikezela ngalamadoda adlala ngalo lizawunikezela umoya ngcwele because among okunakala kwebandla bakhona abafihliweyo hallelujah abakhethwa kwabaphambili bangcwaliswa ngumoya ngcwele bona bayakwazi ukusurvive kokukubola Jesus. Without the Holy Spirit, kapanda umoya uzawonakala. Kukufa bevela bekaluka kathi bayashumela bafike bafe. Kubakhulise bathule. Bakawukala ngathi uyabatraina bayaqala bavela bashumela basuke bawukala amabandla abo. Bakushi masebekala amabandla babaqale ngendlela yabo. Balahla izimiso nezisekelo nezinto ezasiza bona baphila iholiness bamilisa amabandla abolise igama lenkosi Jesus. Lack of the Holy Spirit owenzeka umsebenzi uThixo afuna wenzeke ngomele wena Thixo wami ngomele wena Thixo wami ngomele wena inhliziyo yami ngomele wena Jesu ngomele ngomele wena Nkosi ngomele ngifuna wena inhliziyo yakho ifuna ukuthi ngomele wena sinithi izinto esikhona emhlabeni kuningi okufunwa ngabantu
kuningi okomelwe ngabantu, kuninzi izinto abantu abazinqanelwe nabazithandayo, kodwa ungatsho namhlanje ebusuku Nkosi into omele wena, omele wena, omele wena Thixo, omele wena Nkosi, omele wena, omele wena Thixo, omele wena enhliziyo yami, enhliziyo yami, omele wena, omele wena. Thank you, Jesus. Nathixo, omele wena, omele wena.
Siyabonga. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Vala mehlo wakho. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Awuphulaphula umoya oyingcwele. Awumamele. Uyamanyela umoya. Thank you, Lord Jesus. Valise Ghost. Valise Ghost. Valise Ghost. Sibeka amandla aphilileyo. Ghost. Aqawuli bakho Ghost. Ubonakale Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Rivers of the living waters. Ashaka parakata pashita. Rika paka pashaka pakata kashuka. Mataka pashaka takika sapalika sapalika. Yes. Mvumele, mvumele, mvumele. Nikeze your vessel. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus.